Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Bah Batskhem mawanyang ubadi udkhot bashit ram jongka NPP na Mawsynram constituency hakasin kong ulapan bana baun Resaiñ no na kateka party pan pynkhreh apat yelade na kamata ki election MLA ka banlong hawaraja arpulai daga bagantait banyathu nagano ka party ïakhun haktege election Bah Batskhem ulaong bahakini ki kindiat sngi unsa pentip pait ba Henry yamenta hi ukwa ban pentip ba ulami no na ke NPP kataw kalumba Ngadon lagi di kau political party la sansnya kita, kejar kapra mulai join. Te kau dalam ketiga jam jin khot sampai bahi. Te kayak ni inisiatif tadi nam yang tadi kalau be Resaiñ mengenai personal grounds. Mungkin kamu ni dalam dua aspek motif ni. Te hari ini banyak macam motif ini. Kalau yang mentang ada Resaiñ on personal grounds, tangga tay. Di nabu pensa ini nama Ngaladon pa nadu unsur ngaladon lagi parti dulu araja perang labat presiden jongka youth pemadi jongka UDP araja khasa ngaladi kandidat jongka UDP MDC election tementa pada long bidangnya perkhat bidangnya ini syai bangin ni dan marka galong ba ka kabankong le banyo syakriya ka dong kathan jong kata kamu sudah konstitusi kami dah pulai beruan bidangnya mentang bidangnya don agak jingnya plinjimut bat ki perlok pelajar aja bidangnya ya sebun ki jaka kelamban sutu ba ke gaban ne ke gabah kamu hakano parti bangin ru te kalau ni last election kawan la de ni don haka parti haka berusidi mele kamu ba PNC ka jingram jungka general election tinila ko ano ba ni haban job ya MDC hatu ko ba PNC mula ba alvin nilai rumah chaka NPP dengan dia nilai tersito na utapan job ya pa alvin sitting MDC muta but ba pensiunan yale ano na ko pithor te mo ki job rahu te gadi ka jingre system jumi ba pa la job